Okay. Asengilibambe inkosi yami ngicingwe sithi yajima afuna umuntu athenge akathi solo ngithi ndawuthenga iPhone mshana kathi ngithi ndayithenga iPhone wanya lokublokile kanti ngathi bekuchaya ithenda la hayi kona manje inkosi yami asengimshayele party back ngisafuna kumshayela back kwaze mina angifuni ukuthi umuntu nakashayile wena mshana bese ngiyayibona imisikolo sengiyathula mina ngisebentele ebaleni angisile ndvodza lesi nakungena licingo nakunemfati la celeni ngithatha lithi bring alibhengise phasi baqhamuka umntwana uthi babe nacingo liyakhala mfathi khali ngivile mntana nami angicansule mangale sawufuna kubahlahla lo mntwana kanti ubuka lokuthi likhale kabi sebentele ebaleni lingisele umuntu lobambe eChrist sebentele nje ebaleni nayithi intombazane mayumuhle futhi ngicela kuba singani sakho uthi mina sengathatha siswami ngiyabonga nje ukuthi ngoba vele na uvula la ekhaya iDD uba muhle vele mina bengibuka lethi gabatami ungena kwami njengalo sekuhlukile kunekuphuma kwami I'm modifying each and every day. Yes. Yeah, yamhlonipheki inkosi yami ukuphi nyalo 2 minutes indaba sengilapho mfowethu wami. Yes, ngicela umtshele nje ukuthi kusaphi I'm waiting for. Yes, I'm waiting for. Yes. So that thing sathi phela ngifuna vela le kuye yabona umuntu nakuqala kulombona nigane ne Facebook. Kuhle lokuthi uyabona ukuqhamuka prepared yabona. That's why.